stali smo kod eksperimentalnog dizajna za e-learning platformu i uvijek je algoritamski prikazani određeni koraci prilikom kreiranja i pristupa e-learning platformi. Prema mnogim istraživačima najvažniji sudionik je nastavnik koji na osnovu odgovarajućeg plana i programa za odgovarajući predmet definiše ono što treba biti prezentovano polaznicima kursa, vrši promjenu u osnovnom scenariju, a drugi faktor su objekti učenja koji definiše dizajner kursa uz pomoć nastavnika i uz pomoć određenih stručnjaka iz te oblasti. Treća stvar jeste da definišemo profil postavke potrebne za učenje, odnosno da na neki način odredimo karakteristike i profil polaznika na osnovu kojih će platforma pratiti te polaznike i sugerisati nastavniku koji stil primijeniti za svakog pojedinca. Ja sam uzeo ovdje open source platformu za upravljanje učenjem Plavlina sistem koji u principu definiše sve što administrator ili dizajner kursa i nastavnik stavljaju na platformu kroz MySQL. Veoma je jednostavna platforma i veoma malo traži hardverskih resursa. Znači, postoji ta spirala gdje uvijek trebamo voditi računa da ta platforma koja služi za upravljanje učenjem prati svakog pojedinca i da sugeriše pojedincu kroz povratnu vezu šta treba uraditi kako bi uspješno položio ili stekao odgovarajuće znanje. Ovdje znači, imamo jedan kompletan sistem i prije nego što pristupimo dizajniranju i kreiranju e-learning platforme trebamo strogo voditi računa o ovim koracima kako bi imali što uspješniji kurs. Bez pridržavanja ovih koraka imat ćemo sigurno neuspjeh, odnosno bit će fiktivno kreirana e-learning platforma bez nekih vidljivih rezultata. Sljedeći korak kada dizajniramo e-learning platformu jeste da pristupimo realizaciji samog procesa podučavanja i to možemo definisati kroz promatranje problema, modeliranje grupa. Jedan od najboljih načina je izgraditi model grupe na osnovu individualnih modela učenika. To je naravno moguće kada se radi o maloj grupi. Međutim, kada se radi o većoj grupi, to je gotovo nemoguća misija iz tog razloga što traži ogromno vrijeme koje treba provesti nastavnik u praćenju svakog pojedinca, u određivanju njegovih sklonosti, stilova učenja, onoga što on preferira i tako dalje. I drugi način je ignorisati individualne atribute i promatrati ponašanje grupe kao jednog entiteta. I to je dobro kada se radi o velikim grupama kao što u našoj zemlji zbog racionalizacije i smanjenja troškova obično imamo velike grupe. Što se tiče prijedloga kriterija učenja u grupama, postoje 3 segmenta kriterija komplementarnosti gdje određivamo učenika s boljim znanjem, čiji će biti zadatak da postiće i motiviše slabije učenike, odnosno polaznike, kriteriji natjecanja, gdje formiramo takve grupe gdje imamo polaznike koji imaju isti ili sličan nivo znanja, tako da stvaramo taj pozitivni takmičarski duh i kriterij odabira problema. Grupi se mora zadati problem koji ne može riješiti pojedinac, ko što je kod nas slučaj jedan radi, ostali posmatraju, nego da moraju svi sudjelovati u rješavanju tog problema.
Sad prelazimo na kombinirani sistem obrazovanja o kojem sam već nešto rekao i danas u svijetu bilježi ogroman rast, čak i u odnosu na čisto online podučavanje iz tog razloga što je se uvidjelo da sam sistem e-learninga ima određene manjkavosti, pogotovo sa stajališta te socijalne interakcije, odnosno otuđivanja polaznika u direktnoj komunikaciji sa kolegama i sa nastavnikom koji sprovodi taj kurs. Kombinirani sistem obrazovanja uzima prednosti kako tradicionalnog načina podučavanja koji ne možemo reći da ništa ne valja, nego ima određene segmente koji su izuzetno dobri, ali skupi, i one prednosti koje ima online podučavanje. I kroz sistem kombiniranog učenja imamo te offline komponente kombiniranog učenja i online komponente kombiniranog učenja. Najbolji sistem je da podjednako obuhvatimo u planiranom vremenskom periodu kombinirani i online način učenja. Na taj način dobijamo najbolje rezultate, što ćemo vidjeti poslije, do čega su došli pojedini istraživači koji su vodeći u svijetu vezano za kombinirani sistem obrazovanja i online podučavanje. Već svi znate koje su offline komponente kombiniranog učenja: samostalno učenje, učenje uz tutora, učenje u učionici, štampani mediji, elektronski mediji, radio-televizijski mediji, dok online komponente pripadaju online način podučavanja. Između ostalog i svaka e-learning platforma uglavnom preferira ovaj online komponent kombiniranog učenja, gdje ubrajamo online sadržaj za učenje, elektronski tutori, online kolaborativno učenje, online menadžment znanja, web, mobilno učenje, asinhrone i sinhrone komunikacije među polaznicima i nastavnicima. Vezano za kombinirani sistem obrazovanja, danas možemo usmjeriti pažnju kroz 3 različita pristupa identifikacije forme obrazovanja. S aspekta medija na kojem se nastavni materijal bazira, to su različite multimedijalne prezentacije, simulacije, vježbe i hipermedijalne aktivnosti kojima definišemo objekte učenja. Organizacijna struktura, gdje prije nego što pristupimo kombiniranom sistemu obrazovanja potrebno je stvoriti odgovarajući dijagram toka ili algoritam koji će pokazivati krajnji ishod prema svakom polazniku i stilovima učenja koje oni preferiraju i vrste komunikacije učesnika obrazovanja. Već znamo da danas sve više se preferira taj sinhroni način komunikacije koji obezbjeđuje e-learning platforme. Ovdje vidimo konceptualni model kombiniranog učenja gdje uzimamo sve prednosti tradicionalnog načina podučavanja i sve negativnosti koje ima taj način dopunjujemo kroz online komponentu učenja. Škola je ili obrazovna institucija ima glavnu ulogu i uvijek trebamo da krenemo od toga čime ista raspolaže, da li ima obezbeđene uslove kako sa hardverskog, tako i sa organizacionog nivoa u pogledu sprovođenja e-learning komponente kombiniranog učenja. Moramo znati ulogu, podršku i način nagrađivanja kako predavača, tako i učenika. Koji su to motivacijski faktori za školu? Kod nas to još ne postoji, ali na zapadu je to prisutno da se teži smanjenju cijene koštanja u obrazovnoj poduci, prepreke korištenja e-learninga
šta to škola ne posjeduje, kako bi se obezbijedilo da bi mogli sprovesti tu komponentu. Zatim krećemo od light motiva, to jest sadašnje prakse koje sprovodi škola, znači učenici kurse tehnologija podrška, gdje postoji interakcija sa potražnjom i podrškom za e-learningom, s tim da moramo imati polaznike koji su zainteresovani za dodatni vid podučavanja, kao i sposobnost istih za dodatni vid podučavanja. Ovo morate sprovesti kroz seminarski rad, malo sam razgovarao s profesorom, prije nego što pristupite realizaciji e-learning platforme koju ćete koristiti u izradi seminarskog rada. I ovdje imamo faze procesa učenja kod kombiniranog učenja. Prvo je priprema. Naravno, vi ćete imati fiktivne učenike, zato što se radi o seminarskom. Registraciju tih učesnika u obrazovnom sistemu, koje imate preduslova, svi imate dovoljno prostora da možete realizirati e-learning platformu, jer su mali zahtjevi spram prostora na web serveru, kojeg ćete sadržaj uključiti, ali moramo poći prvenstveno od ciljeva koji će vam biti ishodi učenja koje postavljate spram polaznika, koji su izlazni obrazovni ciljevi, šta očekivate od polaznika i sama organizacija. Aktivnosti koje ćete sprovesti kroz online komponentu učenja, sve što koristite u tradicionalnom podučavanju možete koristiti kod e-learninga samo sa drugog vida stajališta. Interakcija, to je sinhrona i asinhrona, koju ćete ostvariti putem različitih sadržaja, vježbi, zadataka, testova i transfer znanja, gdje ćete se susresti sa ličnim mišljenjem i primjenom u stvarnom životu. I primjenom u stvarnom životu treba da bude cilj svakog nastavnika koji vrši prijenos znanja ka polazniku. Principi koji su ugrađeni u definiciji kombiniranog učenja su sljedeći. Treba se više fokusirati na objektno učenje nego na metod prijenosa učenja, iz razloga što taj drugi dio se bavi tehnologijom, odnosno direktno informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, a za to je zadužen administrator i kreator kursa. Mnogi različiti stilovi personalnog učenja trebaju biti podržani da bi dostigli široku publiku, da to ne bude namijenjeno samo jednoj populaciji, recimo naprednih polaznika ili polaznika koji imaju nizak stepen znanja iz neke oblasti, nego da bude univerzalan i da svi polaznici mogu pronaći odgovarajući stil koji će primijeniti putem te e-learning platformi. Svi donose različito znanje o iskustvu učenja. Treba se ostvariti direktna komunikacija među polaznicima kako bi prenijeli u bazu podataka, zavisno od platforme koju koristite, svoja iskustva i na osnovu tih iskustava polaznika da se popravlja ta e-learning platforma u segmentu zadovoljavanja različitih interesa i iskustava polaznika. U mnogim slučajevima najefikasnija strategija učenja je baš ono što trebamo pravo vrijeme. I to nam treba biti cilj da ne bude previše informacija, nego upravo da bude ono što polaznike interesuje i što će im trebati u praksi i za zadovoljavanje znanja koje postavlja nastavnik spram istih. Ovdje su prikazane razlike među online i tradicionalnog učenja. Ja ću samo neke navesti. Nezavisnost od mjesta održavanja nastave koju ima online učenje u odnosu na tradicionalno učenje, nezavisnost od vremena održavanja nastave, niski troškovi za korisnike,
danas obrazovni sistem je veoma skup, pogotovo za našu zemlju koja nije baš u mogućnosti da obezbedi najbolje uslove, međutim ne postoji sistemska strategija da se valorizira online komponenta učenja, pogotovo na nižim nivou, kao što je primarno i sekundarno obrazovanje. Mogućnost samoorganizovanja u pogledu vremena za učenje od strane polaznika, što kod tradicionalnog učenja nije moguće. Postoje različite vrste tutoriala, od video tutoriala pa do multimedijalnog sadržaja. Lokacija za učenje na internetu nije ograničena, možemo pristupiti s bilo kojeg mjesta. Riječnik pojmova, certifikat o završenom predmetu, što je u zapadu normalno, pogotovo kod ovih jakih kompanija koje daju svojim uposlenim u pogledu usavršavanja. Evo koje su komponente kombiniranog učenja, one su slične kao i kod tradicionalnog učenja, odnosno e-learninga, sinhroni fizički formati, sinhroni online formati i samostalni asinhroni formati. To su neke od komponenti koje trebamo objediniti putem tradicionalnog i online podučavanja. Jedan od vodećih autora iz ove oblasti, Rosenberg, predviđa da će se u narednom nekoliko godina desiti sljedeće promjene u oblasti elektronskog učenja. Elektronsko učenje će postati više od elektronske obuke i to je danas već prisutno. Elektronsko učenje će se preseliti na radna mjesta. Vi ste već svjedoci da svaka ozbiljna firma posvećuje usavršavanju svojih uposlenih upravo na ovaj način putem kombiniranog ili online podučavanja u cilju što bolje efikasnosti te organizacije, odnosno institucije. Kombinirano učenje će biti redefinisano na način da bude podjednako zastupljena online komponenta i tradicionalno učenje. Elektronsko učenje će biti manje orijentisano kursa, više ka znanju. Danas u našoj zemlji, kad ne postoji strategija, uglavnom je orijentisano ka kursu i na osnovu toga mnoge visokoškolske institucije pa i sekundarno obrazovanje se hvali kako ima recimo online kurs, međutim niko ne prati efekte ni ishode tog kursa. Iz tog razloga ne možemo ga prihvatiti kao relevantnu činjenicu. Elektronsko učenje će se različito prilagođavati različitim nivoima znanja. O tome sam već govorio da trebamo uvijek voditi računa da svi budu zadovoljni bez obzira na nivo znanja kod polaznika i tehnologija će postati drugorazredno pitanje. To sam već rekao, bez obzira na opremljenost na tehnologiju, nastavnik je najvažniji faktor za uspjeh bilo kojeg kursa, bez obzira da li se radi o kombiniranom ili online podučavanju. Kada pristupimo realizaciji dizajna i odabiru platformi za online komponentu učenja, uvijek moramo voditi računa da znamo ko su nam učenici i koje su mogućnosti istih. Nije isto kreirati e-learning platformu za primarno, sekundarno ili visoko obrazovanje. Moramo uvijek znati koje su mogućnosti tih polaznika. Zatim moramo uvijek znati koji su nam ciljevi uvođenja online načina rada. Da li postoje potrebne tehnološke i organizacijne mogućnosti u toj organizaciji, instituciji ili školi i postoje li rizici pri izvođenju online podučavanja. Posebno to trebamo voditi računa ako se radi o primarnom obrazovnom sistemu. Ovdje je prikazan jedan od modela kombiniranog učenja koji je sprovodiv posebno kod rješavanja različitih problemskih zadataka koje ne možemo šablonizirati
i gdje je zastupljena podjednako i tradicionalna i online komponenta učenja. I tačno je definisane faze koje će se realizirati kroz online komponentu, kroz tradicionalnu i kroz kombinaciju online i tradicionalne poduke. Imate pitanje? Kreiranje materijala za e-learning. Kada realiziramo e-learning platformu, trebamo prvo da odmah definišemo, kako bi polaznik bio upoznat odmah na početku kursa, koji su ishodi učenja. Šta vi tražite od tog polaznika? Šta treba taj polaznik na kraju završetka tog kursa znati i šta treba primijeniti? Posebno treba nastojati da što više ima problemskih zadataka, simulacija koje će oponašati praktična iskustva u različitim organizacijama, voditi računa o vjerodostojnosti informacija, da to voditi računa da to ne bude plagijat, jer vi znate da iz tuđih izvora možemo do 10% uzeti, a da se ne smatra plagijat, ako želimo posebno certificirati taj e-learning da je validan u svijetu. Ako se radi o tekstualnom sadržaju, znači do 10%, multimedije do 10% i tako dalje. A ako uzmemo više, da smo obavezni da se pozovemo na izvor, odnosno na autora uz njegov pristanak prethodni, da koristimo njegov sadržaj, odnosno materijal. Isto tako trebamo posebno voditi računa o vježbama, testovima i zadacima, gdje ćemo spriječiti šabloniziranje i prepisivanje, nego da kreiramo takve testove i vježbe koji će pokazati svu kreativnost i znanje polaznika. Da bi to postigli, potrebno je dosta vremena, odnosno da uđemo u psihologiju svake osobe na način da spriječimo to šabloniziranje što je danas jako prisutno. Ako imamo na nekom ispitu 100, 200, 300 pitanja, onda mi pokušavamo saznati koja su najčešće pitanja i kad tome se fokusiramo i na taj način varamo i stvaramo lažnu sliku o vlastitom znanju. Mnogi istraživači u svijetu, odnosno većina istraživača, preferira ovaj način kombiniranog učenja. Ako imamo u toku, ovo je realizirano za srednje škole, ako imamo u toku 35 časova u jednom polugodištu, oni smatraju da treba da imamo 20 časova teoretske nastave koja će se provoditi u učionici, s tim da prije svake nastavne jedinice date polazniku sav neophodni materijal kako bi oni došli spremni na čas i kako bi se uspostavila interakcija između polaznika i nastavnika. Da to ne bude jednosmjerna komunikacijna veza, nego da postoji diskusija, jer je se pokazala kao najbolji sistem obrazovanja. 12 časova bi bilo praktični koji bi učenici radili u učionici, odnosno u laboratorijama, kabinetima i putem simulacije kroz e-learning platformu. Kada nastavnik procijeni da treba u učionici zakazati čas vezan za praktičnu izvedbu koju su dobili pojedinci ili grupe u cilju pomoći pri rješavanju takvih problema i stvaranja diskusija među polaznicima u cilju što bolje realizacije praktičnih zadataka. I na kraju da imamo 2 ili 1 test na
u sredini kursa i na kraju kursa. Na osnovu tih finalnih rezultata možemo iz godine u godinu poboljšavati način prijenosa znanja vezan za određenu materiju, odnosno nastavni prijedlog. Isto tako, na osnovu ovog modela nastoji se da bude podjednako zastupljena i tradicionalna i online komponenta obrazovnog sistema. Ovo je e-learning platformu i već ste kroz druge predmete to mogli vidjeti. Postoje danas standardi za izradu e-learning platformi, čak imamo i kroz ISO sistem definisane određene korake, ciljeve i zadatke koje treba zadovoljiti određena platforma kako bi mogla biti prihvaćena u obrazovnim sistemima. Imamo ovdje alat za stvaranje autorskih alata, sistem za upravljanje učenjem, tu možemo koristiti komercijalne ili open source platforme, distribucija sadržaja, to je uglavnom putem web tehnologija, to ćemo pokazati na praktičnom primjeru. Operativni sistem, današnje platforme uglavnom podržavaju sve vrste operativnih sistema, od komercijalnih do open source kao što je Linux, pogotovo ove što ćemo mi vršiti komparaciju. Imamo tu bazu i u zavisnosti od platforme postoje različite i platforme koje skladište podatke vezane za sadržaj, testove, iskustva, komunikaciju, asinhronu i sinhronu i adreska platforma za podršku. Ja sam se opredijelio da vam praktično pokažem Clarinu, sistem za podršku učenju iz tog razloga što upravo traži najmanje adreske resurse i najmanje zauzima prostora na online serveru. Tako da možete svi to praktično realizirati. Ovdje su prikazani standardi koje definišemo i koje treba zadovoljiti svaka e-learning platforma, sistem za upravljanje učenjem, sistem za upravljanje sadržajem učenjem i skup alata za distribuciju sadržaja kao i za obuku pružajući interakciju. Usvajanjem ovih sistema došlo se na osnovu 5 faktora iz tog razloga što pružaju određenu pomoć kako nastavniku, tako i polazniku. Imamo sredstva za povećanje učinkovitosti nastave u odnosu na tradicionalno učenje, doprinos obogaćivanju učenja, novo očekivanje učenika za napredne tehnologije, veća konkurentnost obrazovnih ustanova, omogućavanje većem broju učenika pristup raznim nivoima obrazovanja i smanjenje troškova obrazovnog sistema, odnosno podučavanja. Elementi i moduli koje mora sadržavati svaka LMS platforma, tim za razvoj sadržaja. Danas u nas kod ovih open source uglavnom učestvuju pojedinci, međutim u razvijenom svijetu to je tim od velikog broja ljudi iz različitih oblasti sa različitim profilima, gdje imamo ekspert za sadržaj, ekspert za alate, ekspert za dizajn. Naravno, ekspert za sadržaj je ona osoba koja je ekspert vezan za odgovarajući predmet. Instalacija sadržaja, tu radi administrator, odnosno kreator LMS platformi i sistem za upravljanje učenjem gdje imamo različite module, modul za praćenje svakog polaznika i za određivanje njegovih sklonosti i profila, modul za administraciju koji je namijenjen isključivo administratoru kursa, modul za upravljanje sadržajem i on se uglavnom sastoji danas od objekata učenja, odnosno nastavnih jedinica koje trebaju da
definišu ono što polaznik treba da savlada u što manjem obimu i modul za saradnju, a temelji se putem asinhrone i sinhrone komunikacije. I tim za razvoj sadržaja tu vidimo da učestvuju i nastavnici i učenici. Učenici na osnovu svojih iskustava prenose na bazu podataka koja to sve bilježi i na osnovu toga se poboljšava ta LMS platforma. Ovo su neki od LMS platformi, imamo znači open source, danas se najviše koristi modul koji u svijetu već bilježi oko 200.000 registrovanih korisnika, mislim, platformi u različitim regionima. Clarina, sistem koji je isto tako popularan, koji je razvijen u Belgiji i koji je jako prihvatljiv za niže obrazovne sisteme kao što je primarno i sekundarno obrazovanje. S tim što ima određeni manjkavosti u odnosu na modul, vidjet ćemo poslije kroz komparativnu analizu u pogledu sinhrone i asinhrone komunikacije. Dok imamo i komercijalne platforme koje u principu nikada ne mogu zadovoljiti ono što je nama potrebno, jer svaka zemlja ili region ima vlastiti obrazovni sistem i to se pokazalo u našoj zemlji, recimo evo i samo kroz uvođenje sistema za upravljanje znanjem i informacijnog školskog sistema koji se realizirao na nivou srednjih škola, uloženo je negdje oko 2 miliona maraka za obuku oko 200.000 i na kraju se pokazalo da uopšte nije primjenjen na naš sistem obrazovanja iz tog razloga što se razlikuje u odnosu na njemački informacioni sistem. A mi smo jednostavno to samo kopirali, preveli, ne vodeći računa o karakteristikama našeg obrazovnog sistema na nivou srednje škole. Mi ćemo danas izvršiti komparativnu analizu modula i Clarine sistema i vidjet ćemo praktično kako se kreira LMS platforma Clarine sistem. Vidimo da je modul sistem nešto bolji u odnosu na Clarina i kada se gledaju faktori na osnovu koji se ocjenjuje kvalitet LMS platformi, imamo odnos 114:96, znači u korist modul LMS platforme. Ovdje su neki moduli vezani za obe platforme, neki su namijenjeni isključivo polaznicima, dok ostali su namijenjeni kreatoru kursa, nastavniku i administratoru. Vi već svi ste vjerovatno upoznati sa modul LMS platformom gdje imamo taj interfejs. Neki od ovih modula isključivo su namijenjeni polaznicima kursa, dok imamo napredne opcije kao što su kreiranje sadržaja, kreiranje testova, vježbi, znanja, administrativne postavke, namijenjeni su nastavnicima i administratorske postavke administratoru LMS platforme. Ovo je Clarina LMS sistem i ja ću vam sada pokazati to praktično i objasniti kako se instališe, pošto ćete imati taj seminarski rad da realizirate jednu od open source platformi. Sve platforme slično se instališu na online server, tako da možete to veoma brzo definisati, s tim da trebate voditi računa o pojedinim modulima šta treba da zadovoljite. Pošto ja nisam mogu na laptop staviti online internet, ja sad prebacio na ovo.
koja je već realizirana. Znači, potrebno je skinuti kompresovani fajl koji je besplatan i postaviti ga na root direktorij na web serveru. Poslije ukucamo domenu i pokrene se instalacija preko tog kompresovanog fajla. I zatim imate 5 koraka za definisanje tog online kursa. Dajete naziv kursu, definišete određene zaštite vezane za neovlašteni pristup, zatim ime, znači baze podataka, u ovom slučaju MySQL, dobijemo onda taj glavni interfejs za pristup polaznika. Znači, kad ste instalisali znači, kroz upute koje izuzetno su dobre, svaki polaznik ili kreator kursa na brz način može pristupiti formiranju LMS platforme. Imamo određene module. Prvi korak je definisanje naziva predmeta, stvaranje predmeta i njegovih osobina, određivanje šifre i tako dalje. Način pristupa, da li je to zatvorenog tipa uz odgovarajuću username, korisničko ime i šifru, ili da bude da može pristupiti bilo ko. Kad ste definisali taj predmet i sve ostale osobine, tad možete, ja ću pristupiti recimo e-learningu, nema ništa lažno prazno. Ovo ovdje su moduli za polaznika, ono što on vidi. Ovo dole je moduli za nastavnik, naravno sve vidi i on je definisan nastavnik. Znači, imamo prvi korak je opis predmeta, da definišemo kroz, znači, ukratko da upoznamo polaznika, šta je cilj predmeta, šta će se raditi, zatim ciljeve, odnosno ishode učenja, šta treba svaki polaznik da uradi, sadržaj predmeta vodeći računa o nastavnom planu i programu, a pri tome svaki nastavnik može odrediti da odstupi od tog okvirnog nastavnog plana i programa. Edukativne aktivnosti, šta će biti polaznicima dostupno, na koje podrške mogu računati, da li je to putem e-maila, da li je to asinhrona komunikacija, ljudi i oprema, kriteriji ocjenjivanja i ostalo. Sljedeći korak je da program radi. Znači, možemo dodavati događaje, da budu polaznici prije nego što dobiju odgovarajući materijal upoznati, na koji način. Trebamo voditi računa naravno da bude što veći broj multimedijalnih elemenata, po mogućnosti što veći broj simulacija i video materijala. Jer to je dokazano da polaznicima najbolje pomaže u savladavanju određenog nastavnog takvima. Obavijesti, prednost glavnina sistema u odnosu na modul je upravo što možete grupno slati mailove ili obavijesti svim polaznicima ili odgovarajućim grupama i tačno je definisano i zabilježeno u bazi MySQL-a kad ste poslali, šta ste poslali, tako da ne može se nikad desiti da polaznik kaže nisam dobio, nisam pročitao i tako dalje. To nešto ima i ovaj fakultet kroz vlastiti e-learning sistem. Vježbe, to je uglavnom služi za utvrđivanje nastavnog gradiva, odnosno materijala koji su do tada polaznici prešli
kako bi se utvrdilo da li u dovoljnoj mjeri prate, uče i koliki je nivo znanja. Da sve postoji određena statistika, znači sve možemo vidjeti kroz statističke parametre, redoslijed učenja. Sad ovom je treba voditi računa da za određene stilove učenja koje preferiraju pojedini polaznici definišemo različite redoslijede učenja. Pa naravno oni koji imaju niži stepen znanja iz određene oblasti imat ćemo drugačiji pristup u odnosu na primjer polaznika koji imaju solidan ili visok nivo znanja iz te oblasti. Zatim zadaci. Možemo postavljati različite zadatke polaznicima, da vrše simulaciju. Naravno, treba da nastavnik ima već sve gotovo prije nego što pristupi realizaciji online kursa. Zatim, da putem određenih vježbi, putem određenih sadržaja, da se pokaže da li ispunjavaju sve postavljene zadatke koje nastavnik stavlja spram polaznika i na osnovu toga LMS platforma bilježi sve aktivnosti i određiva broj bodova. Nedostatak ove platforme, odnosno model, što se iskaziva uspjeh na osnovu broja bodova, dok kod modelu možemo definisati ocjene, pa da definišemo raspone i tačno imamo na kraju ocjene koje je polaznik ostvario. Ovdje sve je na osnovu broja bodova. I ostale, znači, sinhrone i asinhrone komunikacije. Asinhrone komunikacije imamo forme, gdje možemo za svaku grupu definisati odgovarajući form. Može biti više forma, a možemo dati mogućnost da polaznici kreiraju vlastite forme. Sve je to dostupno nastavniku i može pratiti i LMS platforma odmah javlja kada imamo neku novost na formu polaznika koji je postavio neki upit nastavnik i tako. Zatim definišemo grupe. Grupe se definišu upravo na osnovu stila koji preferiraju prilikom učenja, na osnovu nivoa znanja koje ste morali prije nego što pristupite podučavanju da odredite, a to ćete odrediti na osnovu testa predznanja. Korisnici, znači možemo vidjeti svakog korisnika, znači njegove osobine, kad je pristupio, koliko je se vremena zadržao, koje aktivnosti poduzeo, kojim modulima je najviše pristupa i tako dalje. Znači imamo isto taj sinhroni način komunikacije kroz razne čatove koje možete definisati za više kategorija, a isto tako možete dati mogućnost da polaznici kreiraju vlastite chat sobe. Na osnovu tog dajete im slobodu i opuštenost, jer vi tad ono što oni kreiraju, tu vlastitu sobu za razgovor, nećete moći pratiti. Jednostavno onda su oni prepušteni komunikaciji međusobno i tad imaju veću slobodu u toj sinhronoj komunikaciji. Ovo su popisi alata. Vi možete neke isključiti, uključiti, da recimo pogotovo ako je to na primarnom obrazovnom sistemu, da treba određene stvari isključiti da ne bi komplikovali taj sam sistem u zavisnosti od nivoa znanja i ono što smatrate da niste spremni ponuditi polaznicima, onda možete to ukloniti da polaznici to ne vide. Postavke predmeta možete uvijek mijenjati, postavke omogućavati, slobodan pristup, zatvoren pristup sa vremenskim ograničenjem i na kraju statistika gdje bilježi sve polaznike, njihove aktivnosti, ostvareni broj bodova i tako dalje. Ali najvažnije je platforma administratora gdje kroz te administratorske postavke može importovati, eksportovati različite sadržaje,
rezultate, može direktno pristupiti bazi podataka i eksportovati sve rezultate, a zatim putem odgovarajući alata to analizirati i vidjeti uspješnost tog kursa, da ćete koristiti određene statističke pokazatelje koja je statistika, software, koristeći različite testove, test, korelacijnu, regresivnu analizu, ili ćete koristiti ova dva alata koje ću ja danas prezentovati, to ovisi od vama. Jedan od tih zadataka je upravo kroz seminar da ćete kreirati ovakvu neku platformu koju ćete koristiti, to zavisi od vas, ali je isti princip instalacije za sve ove open source platforme. Definisat ćete naravno fiktivni, jer vi nemate polaznika, odgovarajući opis predmeta, koji ćete predmet uzeti, to je vaša stvar, vi ste informatičari, program rada, znači sve elemente da budu zadovoljeni, tako da ta, recimo, LMS platforma bude spremna za odgovarajuću grupu polaznika. Jel' okej? Jel' vam jasno? Znamo mi ovo sve. Pa znam, znate, ali eto je po nastavnom planu program, tako mi je rečeno. Ja sam prije 3 dana to saznao, tako da nisam tačno rekao šta trebam raditi. Ok, znam da imate vlastiti taj sistem koji je izuzetno dobar, tako da znam da ste upoznate sa svim. Ali eto ja govorim samo o nekim stvarima koje trebate raditi. Sad se ja moram opet vratiti na ovo. Sad ćemo izvršiti komparativnu analizu ove dvije LMS platforme i ovo vam može isto poslužiti za seminar, a oni koji žele raditi master rad vezan za ovu tematiku može iskoristiti u cilju odabira open source platforme sa stajališta različitih kategorija polaznika, da li je to primarno, sekundarno, visoko obrazovanje, radna organizacija, odnosno proizvodna organizacija, neka društvena institucija, uzimajući sve kriterije koji preferiraju određene platforme, koristeći mandami fazi sistem ili analitičko-hijerarhijski proces, koji su neistraženi posebno sa stajališta ove dvije kategorije. Ima dosta istraživanja vezanih za statističke pokazatelje, znači koristeći odgovarajuće statističke alate. Međutim, sa stajališta ove dvije kategorije ocjeni različitih LMS platformi nije dovoljno istraženo, tako da ko želi to može iskoristiti za master rad. Imam različite kategorije na osnovu koje ocjenjivamo. Ja sam već rekao da je odnos 96:114 pogledu različitih kategorija ocjena ovih platformi korist modela sistema. Prvo imamo taj kriterij radno okruženje, odnosno taj korisnički interfejs, administrativni interfejs, pristup materijalna. Kod Clarivina sistema nije moguće ispisati cjelokupan sadržaj kursa, dok je kod modul moguće. Korisnički interfejs. Ovdje što se tiče korisničkog interfejsa,
može se vidjeti mapa kursa kod Klarina Elements platforme, dok kod modul to ne postoji. Pomoć vezana za korisnike puno je bogatija pomoć i sadržajnija kod Klarina sistema u odnosu na modul kada pristupi toj Elements platformi. Privatni prostor i postavke, prednost je modul Elements platformi, posebno kada se radi o izradi portfolija, što je kod Klarina nemoguće, izrada vlastite web stranice, izrada vlastitog e-maila, moguće je definisati lične postavke izgleda, znači možete mijenjati interfejs i prilagođavati ga vlastitim potrebama, odnosno željama. To sve Klarina sistem ne posjeduje. Dok kod Klarina sistema postoji mogućnost samostalnog odabira redoslijeda učenja. Učenje se može nastaviti na mjestu gdje ste stali, jer on tačno zabilježi gdje ste stali. Na sljedećim blogiranjem, odnosno pristupom Elements platformi, on vam odmah pokaže gdje ste stali s učenjem, odnosno koji sadržaj. Asinhrona i sinhrona komunikacija je uglavnom u korist modul operativnog sistema, treba još jedno ovo. Iz tog razloga što Klarina sistem nema takav razrađen način komunikacije kako među polaznicima, tako i među polaznicima i nastavnicima. Iz tog razloga što nastavnik tad bolje kontroliše svu komunikaciju, bilo asinhronu ili sinhronu, koje sprovode polaznici međusobno ili sa pojedinim nastavnicima, da ne govorimo o administratoru. Kalendar, već ste vidjeli da kod Klarina sistema ne postoji kalendar događaja, nego moramo definisati niz kroz posebno sučelje ili interfejs. Pedagoški alati, student može vidjeti vlastite ocjenovače, što sam već govorio, dok kod Klarina sistema može vidjeti ostvaren broj bodova na pojedinim testovima, vježbama, zadacima. Radno okruženje autora materijala, misli se na nastavnika, stvaranje materijala. Kod Klarina sistema vi možete koristiti bilo koji multimedijalni materijal, s tim što morate na lokalnom računaru imati odgovarajuće aplikacije za prihvat takvih sadržaja, dok kod modul operativnog Elements platformi možete integrisati određene programske aplikacije za podršku različitim multimedijalnim sadržajima. To je glavna prednost. Odabir izgleda interfejsa. Vidimo da možete kod modula mijenjati izgled interfejsa i prilagođavati ga određenoj skupini polaznika. Izrada kursa. Izrada i uređivanje strukture kursa je u prednosti Klarina sistem. Nelinearni sistem učenja i to preferira se i kod različitih uređaja gdje se primjenjuje faze sistemi. Uglavnom su namijenjene upravo za nelinearne sisteme, ne učenja nego učenja. Provjera i samo provjera znanja. Tu otprilike imamo bogatiji način postavljanja testova i vježbi kod modula, ali ne u velikoj mjeri, jer i sve što možete uraditi kod modula, tako možete kod Klarina Elements platforme. Radna okolina predavača i pedagoški alati. Općenito podrška za više predavača, jedan ili sistem to omogućava. Informisanje studenata, rekao sam da je prednost što možete grupno obavještavati sve polaznike ili tačno određene polaznike, odnosno grupe. Rad s grupama studenata, gdje obično kada definišemo grupe trebamo
voditi računa o tim stilovima učenja i odgovarajućim predznanjima. Analiza kursa, vidimo da imamo prednost kod Clarovina LMS platforme zato što možemo direktno iz baze podataka statistički analizirati rezultate kursa. Zatim možemo pratiti studente, odnosno polaznike, kroz čestice znanja, odnosno pojedine module koje smo priuštili polaznicima. Analiza sudjelovanja studenata. Kod Clarovina sistema predavač može vidjeti prijepis diskusije vezano uz predmet, dok kod modula predavač može vidjeti grafički prikaz vremena provedenog na svakoj stranici sadržaja. Kod Clarovine možete vremenski, ne grafički, nego statistički tačno utvrditi, odnosno pokazati koliko je koji polaznik proveo, na kojem sadržaj se najviše zadržao, koje su sklonosti, koje stilove uči na osnovu vježbi, testova, zadataka. Forum. Predavač može uraditi poruku iz foruma kod Clarovina sistema, dok to kod modula ne možete. Jedni i drugi možete kreirati, kod jedni i kod drugi LMS platforme možete kreirati više foruma za odgovarajuće polaznike, nastavnike, kod asinhrone komunikacije među polaznicima, nastavnik, polaznik, tako. Provjera znanja studenata. Moguće promijeniti bodove iz provjere znanja dobivene automatskim bodovanjem. To kod Clarovine ne možete, zato što unaprijed definišete koji zadatak ili pitanje ili test nosi bodova i to je fiksirano i definisano i ne možete naknadno mijenjati. Moguće je sabrati studentove bodove iz više provjera znanja, to kod Clarovine nije moguće jer on pojedinačno bilježi, možete kad eksportujete u recimo program za tabularni obrat podataka to vratiti. Prikupljanje studentskih radova i jedni i drugi podjednako imaju mogućnosti. Administracija. Administracija općenito ima prednost modul zato što ima mogućnost dopuštanja prijave za registraciju koja se može ili ne mora prihvatiti. Kod Clarovina kada date korisničko ime i username morate blokirati korisnika da bi mu spriječili pristup LMS platformi. Prijava na sistem. Postoje različiti načini. Kod Clarovina sistema se koristi korisničko ime i šifra, dok kod modul sistema moguće koristiti i različite druge metode. Tehničke prednosti. Prednost Clarovina sistema što podržava sve operativne sisteme. Zatim prednost je što traži manje resurse vezane za web server, puno manje zauzima memorijskog prostora, brže se učitava. To su glavne prednosti Clarovina sistema u odnosu na ostale LMS platforme. Opšte osobine općenito, kod Clarovina sistema koristi se XML sadržaj, odnosno može se stvarati, eksportovati u takve datoteke. Raspoloživa je demo verzija, dok kod modul morate instalisati open source kako bi ga mogli testirati, a za razliku od Clarovine gdje možete prvo da vidite kako to se funkcioniše, pa onda ako vam se svidi, odnosno zadovoljava vaše potrebe, tad pristupiti instalaciji. I podrška kod danas modul, rekao sam samim tim što je 200 registrovanih institucija, korisnika koji koriste taj open source alat u puno većoj popularnosti u odnosu na Clarovina LMS platformu, jer proizvođač organizira korisničke konferencije bar jednom godišnje. A imate danas mnoge naučne časopise u svijetu
koji se isključivo bave ovom LMS platformom. To je što se tiče te komparativne analize i poslije pauze ćemo upoznati se sa softverom Expert Choice koji možete koristiti upravo za određivanje karakteristika, efikasnosti, karakteristika i tako dalje i metodama davnih faza sistema poslije pauze. Dakle, sad pauza. Molim? Evo sad pauza. Ja sad. Koliko pauza traje? 10. Stop.